نزیکی هفته مالبات پنابر این سوریه لنافچه قرخانه یا باکور کردستان به پران چادر کری گرتنه و لسر جادیان دمینن و هنک دنجی پرچه یک عرض کری کرنه و چادرین خواه تیده وگرتنه. پنابر به زحمتی روژن خود درواز دکن و دبیجن کسی که آلیکاریا وان نکریه. يعني جينا والله بلباسنا هاي اغراضنا يعني انهزمنا ام بجرين خوهاتن ام جبرتو باران وبمباراني رافيان وكهن دبينن ام دي چادران ددمينن واف بكرينا اف جي برايا اف چادرا كو ام تيدنا بكريا واف حوجي بكريا هم ياخذ اجار پرزگریکا سرکه جوان پنابران را به تایبەتی کونها دەمساڵە هاوینیە و گەلەکی گەرمە. پەنابەر دەبێژن gelek penaber li benda doraxwana derbasî kampên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bibin. Lê ew neçar bûn, werin çadiran bi kirê bigirin û li vî cihî bimînin. يعني العالم على أبواب المخيمات بالآلاف. بحزاران پنابر لپیش درین کامپانن. هناك پنابر هنا قبوية دمهونيف وحتى سي مهجي لپیش دریه کامپانن لبندنا درباس ببن. جن وزاروك بمن راهبون. ما ازيوان بكودا ببن. ام هاتن ويدا بري. ام وخورتان بهفر درد كفن وتشتان جناف برمائيان كوم دكن. نايلون كرتون وتوركان كوم دكن. بنلم مكياس بنلم شغله. زاروک جی وقت باوین خواه لجادیان دگرن و کارتون و نایلونان کم دکن. داکو دبار خواه روزانه دابین بکن. لی روش وان پنابران هر وقت خود مینه. چند مالباتین پنابرین سوری کل ویداری دیجین ویداری عرض خورب کری کرنه. بکم کرنه کارتونان خودی دکن. پنابر دبیجن آوی کو پیغا دخون بپرایه. كهرباء وانجينينا تافيك وقلق قرمايا اللي أوديسا بكهربانا پنابر دبيجن اف چادري كل بندا دجين حقي ويجي پرنا وفي كاري لفي داري دكن جمعت حمدوش روداو قرخان